Unión Radio, Nashquat Choacue, Solok Salisantilhu. Sahil Cholehil Choacue at Quasquitzin, Ninkela Kulbal, Hunsut Kuchik Salikakanjela in Solok Salisantilhu. La Isara Lux, Utiokin Chakoch Beninkil, Chiruli Hunkamokain. Lishholomili Katzol Bal Chiruli Kutana in, Nashche, Shkomonebli Esilal, Lineke Elk, Reshpa Bankil, Manak Ingashpa Bankil. Salihu Juan, capítulo 3, versículo 16, 21, nakataweb li juntzolchi versículo lineke atinak chirish li qaqwa Jesús. Abanan, Sali Juan capítulo 3, versículo 16, 21, nakataw li juntzol rehebli versículo lineke atinak chirish li qaqwa Jesús, chirish li chaqrab, chirish ahkui li qawa Juan lahkub sinelha, nakwah naktoshik chirilbal li versículo 18, utnashye. Li Dios ma junsut ki ile krush ban aniak. Lik ahol bech jun chiribil likisut qik in lichuka bech ha an kolkut besin krechiku likisholob la Juan ahkub siom ha. Li versículo in yokep chishkut balchiku chanrunak la judi yal yokep shqesh bal rish liqwa Juan lahkub sinel ha. Uterach rachnaw bal ani. Hokanak keshtaqla la chtich la levi chishpatzbalre anihat laat. Nakanaw ebla judíos yo que roibininkil ishkulunik li Mesías. Li versículo 20 nashche kishche tzakal chikutankil utinka kishmuqchan. Ma kwa in li Christ. Ani kityokrein hali qawa Juan lahkub sinelha. Utli versículo 21 nashche keshpatz kuchikre anihat putlaat malaat lach Elías lach Juan kishche. Ma kwa in malaat li propet chanke puchikre kish sumeheb ut kishye inka karut erakhshnaw bal ebla judi rikin liqwa Juan erakhshnaw bal mahana an li Cristo anak kwanto shik chishkhultikan kiliki kulman rikin li mutz likikirtasik shban li qaqwa Jesús aran sali capítulo 9 nak ebla judío que risi li mutz sashyanqe Habanan li qaqwa Jesús kolishtaw li mutza in shbanak kishnaw nak ki isik sashyanqeb. Ut li qaqwa Jesús kishkehu li patzom re li kuin qain. Manakapabla at li qaholbech chanre. Juan 9:36 nashye. Kichaqo kaan. Ut aniha anat qaqwa re naktimpab chan. Kiye kresh ban li Jesús. Akshakwil ru. Hana in likyo chi atina kakwikin. Utli versículo 38 nashye kwichik. Tohana kaan kishye. Nin pab kakwa. Ut kishkwikib rib chiru. Kish lokoni. Adin kyoko chishkebal retal chanrunak limut sain. Lima kaash na wom chirish li Dios. Lima kaash na wom chirish lah kolonel. Kishtaw. Utsahumpat kipabang. Haban ebla judíos, haneb chikli inga nekeruan chishtaw bal rulish yalalil. Utsali capítulo 12, relihu Juan, sa ebli versículo 36, 46, nakataweb na baleb kuichikli versículo, linekesh yalah kuish cholo bankil chiku. Reshpa bankil, manakshkana bankil shpa bankil. Chirisha an yoko chi atina kanakwan. Sali versículo 36, nashye, naktohkwan kle saqeng, pa bomakli saqeng, re naktesh ok chokralal shkahol li saqeng. Ustana bali etalil kishbanu li Jesús chirueb, aban inka keshpab, chan li versículo 37. Rabayak rabinkilain. Abanan li versículo 42 nashche. Kwanke bahkwi na baleb sashyanqeb lishbenil li tenamit, keshpab li Jesús. Abanan, hebaan inka nekeshye chikutankil shbaneb lah parisei. Renakinka te isik sa lichutle bal kabl. Li versículo 44 nashche. Tohanak kishche li Jesús chikaush chapshkush. Anina pa bankwe mokola inta nikinishpab. Ha ban likitaklang chakwe. Utlina ilokku ha likitaklang chakwe narilru. Sa lishtsi bliqwa Juan. Nakil chanru nak eblipo yanam. Kamata kwi nakkesh hachriweb chikwib chut. Ebli neke pa bank re ho lah kolonel,
ut ebli inka neke pa bankre. Eblish tsolom, kwan kep sashyanke lich uta in li ke pa bank. Hokanahkwi lah Nicodemo, li ishq, li nakatausa li capítulo 4, lah Samaritana, utlikwin kain li mutz nakicho lakchak. Sa li shkapchut, eblin kanike pa bank, kwan kep lah fariseos, eblah tich utlishchukwa ilah tich, na balep li poyanam li ke ilok re li sachbach olech, nak liqagwa Jesus kish tamresi li tzekemq, utsalich utain, kwanahkwi la Judas Iscariote. Li paabal, ángel ruchoqe. Ut nakakut besi sa li hunhun kreb li qabanu hom, ho chanru no ko kwan, chanru no ko bek, habanan nakanawahkwi, naklima usahkwing, nashpab nakwahun li Dios. Eblah paabanel, manakli ke raksh paabangil li qagwa Jesus, neke halak, neke sik li qagwa, manak neke kanap nak li qagwa ta kulak rikinep, neke shkuli sa qenkli nashtiyechi iqe, utsashkaba li paabal, neke suqi, ho ralal shkahol li qagwa Dios. Aban khalkhoro li neke shkul eblinka neke paabang, neke sik li qagwa Jesus yalkahkwi rilbalik arute shtaw. Naw bilep rush banak neke shra li akab, manak li kwang sa li akab. Inka nakulak chirueb shkul balish sa qenk. Huwal chaakht sa qalchok reheb shkul bal, manak shkul bangili ratin li qagwa Dios. Hajik li nige shkoshla ut li nige shke chinumtak sa shben li shchakrab li Dios, haan li kay naqeb shbanun kil. Ut nige shkul kahkwi li nakulak chirueb. Chishkhoni li naleba in, naqil sa li shkwan khikeb eblah kamol be, hanebrah li akhelru, ut hanebrah li shben kwa ke kyok retal, nak akkwang chiklah kolonel sa shtiangkeb. Habanan inka keruhan chirilbal. Hane brachlish beengwa li ke kulukre. Mokotoshik ta chinacht chi adinak chirishep li qasqits inain. Saib li qakutana nakwan. Tukho kanakwi li qachol. Utlaat chanru naknakakut besila babal. Li qakwa akhunelik nashke li qabuqbal. Re naqtaqakul. Sa li qachuam. Hanarach qakhalbal. Hanarach naqtaqakuluban. Uttaqatawru chishkhuni li ratin. Shbanak kwinka taqatawru, taqabanu kuchikqe li na'leb li keshbanu chak eblah kamol be salipapal, nakhter eblah fariseo, eblah judío, eblah tih, li khuneli keshkesh kwankilal li shchakrabeb, sa shben li ratin li qagwa Dios, ut sa shben akwi li qagwa Jesus. Qaknabaq naqli ratin li qagwa, ta bedesinqe, ta kutuqe, ta tsoloqe, resh tawbal, li khunelik juam sa shkaba li Cristo Jesus. Patiyoshakwe naqshinakuch beni chiru li hun kamokain la in saralux ut nakatkuy beni sa hun chikreheb li qak ángel tsolok sa lisantilhu.